abantu ntegene nga ligoso lyo kafara kolete abantu bamene noko bana simbarati eserikali yenene nimenete niyo oipite fara. And I want to direct, because it will not be easy. Niwete mpaka abantu basungu mbao usikanete. And we have told the police so that you must arrest these people who killed Farah. Justice must be found for Farah. Na achebe ngatabu hata kende, na achebe nkuba lichara, na achebe nkuba jentoki. Sababu tiyo ba nkuba ita. Nga muite mube kuhuoba asaba mrabali bonse yepi wale na simba. Baka maya kurika a list. Yaba mrabago ita. Kuri number 1 mpaka karibu namba kiana. Ikieke, what is it? Nkuba boli nti mwewe itiraba mraba mwocha mundi hinji. Ikere ninjo mugavana, onye mugwate mechando, ninjo mugutua na inche mechando. Abantu aminto nege ntekebe. Mumbrona yenye mbata abuate. Tali monte veire gento. Abantu aminto, it's bad. Inye wai mugete. Wana bayimukire bakire baje tene kigari useni iznye maragoba bakaswa baras in bagwate machine yo ko print kiresa kire fake wana batage tubari baga baro go semba ke bone bage korro nali barambwate abantu bami ndiri nati dara mashaka iga na rende go sera abantu nga kirere mpata betu nga kibesa nimbwate kya pande esinge njino ba kore bintu bya wash enkuba tebiga ntwe n'abakoliye gasi babantaba nande kitora abakoliye gasi babantaba inchengo tegera abantu kintu bagotera abantu baramasha mugani tutinde kifara